Arteli kidron jong kari Pakistan. Kla syaksiat hakikin hun ya dasun jong kisipai India. Hakbenta jong ka Nilshira jong ka Jammu and Kashmir. Hakajanmit jong ka sengi palai. Layathu ki kubor jong ka tanat yadari. Kane ka jingjak kejah kapor ka jingsiat. Solo ka bajur bah ka bataya shilenter ka line of control. Hakwa baro arliang kliak hun haka jingsiat ka bajur bah sa shiliang pun. Kane ka jingjia ka long haden ka jingjur ka jingkan at hapdang kini ki arteli kiri. Hakaba ki sipai India kilapan habro iki lingsun jong ki sipai sun jong ke Pakistan halor kathain pat thankot hakapor menmit. Katanat kam poing kalaong ba ki sipai jong ke Pakistan kila persyang bensiat iki jakabu ketem sipai hajamu pat thankot bat udah hampur dak ba pelan kam daki namding bat ki lingsun kelambreu. Ki station sipai hajamu Pathankot bat udhampur kila syak thombor hakidrun bat ki namding bawan na Pakistan hasilinter ki kaput jong kan Jammu bat Kashmir menta ka janmit laong unong ektin ketanat ya dari Henry ke India kala benyanda nagane ka jinghyar thama ke Pakistan haka step jong ka sengi palai ke India klapen pai kala ki sipai klapen kami kidrun kami ka bat ki namding ba penya tikna ban siat ki Korea dasun jong ke Pakistan hak babun ki jaka kentup ya kalahor. Kita long kubor pok katnat ya dari jong ke India. Kila kedau ya ke jing ya hap pedang. Ke jing pen betai jong ki dron berki namding. Jong ke Pakistan berki jing betai hak rukom jong ke Hamas balai ke jing kan at badang syen hakitain Israel. Ke Pakistan ke kam ya ki namding ki balong kum ki namding jong ke Hamas ban siat iki bunteli ki jaka hajamu. Ong katolong kubor katnat ya dari. Kedor ke peni halor ke Jammu ban kan mau tek yangi ya ke jinghyar thama jong ke Hamas ya ke Israel kum ki roket ki baremdor ki babunjaj akan hun sipai jong ke Pakistan ke trekam bat le kum ke seng le no Hamas ong ka kubor jong ke India.